Pozdrav dragi pratioci. Bivša reality zvezda Maja Marinković našla se u centru pažnje nakon što je prekinula svoj live kako bi se osvrnula na neočekivani poziv bivšeg dečka Marka Janjuševića Janjuša. Svojim pratiocima je odmah objasnila razloge ovog prekida i uputila jasnu poruku Janjušu, zahtevajući da prestane sa takvim ponašanjem. Tokom svog lajva, Maja je prekinula prenos kako bi odgovorila na poziv koji je dobila od Marka Janjuševića, bivšeg dečka i poznatog reality učesnika. Nakon prekida, Maja je otkrila da je ovaj neočekivani kontakt bio razlog njene reakcije i obratila se direktno Janjušu. Želim da se zahvalim svima na podršci i izvinjavam se što sam morala da prekinem live, započela je ona. Zamolila bih Janjuša da me ne dovodi u ovakve situacije i da mi ne šalje poruke. Maja je također dodala da je Janjuš pokušao da uključi sebe i njegovu prijateljicu Bojanu u njen prenos, na šta ona nije želela da pristane. Imam svoje privatne stvari i nema potrebe za takvim uključivanjima, poručila je Maja, izražavajući jasno svoje granice. Šta vi mislite o ovoj situaciji? Da li je Maja ispravno postupila ili je mogla drugačije da reaguje? Podelite svoje mišljenje u komentarima, lajkujte video i zapratite nas za još ovakvih vesti i najnovijih reality drama.